الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Puji iban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo in Tuhan tupot nagpapanjari sin pitong lapis langit, haway roon to kuniya. Nagpapanjari sin pitong lapis gumi, nagbuhi sin kaista-istaan hakarakat-dakatan, nagpatubo singkatan kapartumbu-tumbuhan hakin lupaan, nagpaawon sin kabudburan hakahula-hulaan hakarna hasupaya sadya mahinang tiranan in mga sila ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala mamintang sin inkatan sin kikita nila ini wayruun nakalipuas dahing ha ilmu iwan sin amuin kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian salawat iban salam pajungjungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amuin nabi pilihan, panghu singkatan ka nabi-nabihan, lagi panghu singkatan ka rasul-rasulan. Amuin nabi wala nagbati laul nagluwas lungsad, nagpasaplag sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain agama tataymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirat wayruun nadugaing daing kaniya. Hasabab sin pagpasaplag sin pangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sin agama Islam na hinang tiranan, in kita ni uraindi hahula na to ini nakahati kita ni sin parkala pagtuhan, nakahati kita ni sin parkala bang uno inju matukato tani uraindi hababaw sin dunya iban sin jumatukato na tani hasusungon. Hasabab sin pagpasaplag sin pangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
Keingatan na to sin in kita ni urain di hababaw sin dunya ini himanti kita ni day dah. Nakalando da in kakiti sin waktu tani urain di hababaw sin dunya ini. Hasabab sin pagpasaplag sin pangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Keingatan na to sin in kita ni ini. Kakitaan na to in ammal ibadat na to siru'da ka manahut atawakan maaslag. In ini di siya makalipuas deng ha ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sarap sin pagpasaplag sin pangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaya ingatan na to, iban kaya hatihan na to, sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Sangat mangangampun. Hasabab sin pagpasaplag sin pangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaya ingatan sin tiap-tiap hangkata orang kato taniyo. Sin in kita ni ini manusia magkalaw magkasa. Hadith kaya baita sin Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي. حديث يا بيت سن أنك ابن مالك يا رضاء سن الله سبحانه وتعالى نكبتنgan siya أغنياء nagsagda in pangunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata. Ingkatan sin anak apu Adam in sila ini magkalaw, magkasa, magpakahinang pardusahan mattu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka tabiat sin tiap-tiap hangkata orang kato tani usog babai. In kita niyo ini magkalaw, magkasa, magkalupa, magpakahinang pardusahan. Dahil hasabab yan biyaitaan kita niyo sin pangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bang unuin mapatut ihinangon sin tiap-tiap hangkata orang kato tani magpakahinang kasaan. Sabab bang kita ni magpakahinang kasaan, magpakaasubo kita pabaran na to, uno maraing mapatut ko hinangon. Labi luwa na tuod. Amuin mga sila, wala patuon nakahati, sinparkala pag-agama. Dahil nga sabab yan, wasihatan kita niyo simpangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apabila in ikaw, wahay kau anak apu Adam, nakahinang kau pardusahan patuhan mo Rabbul Alamin, in mapatut mo hinangon, wa khairul khatta'in at tawabin, iban in sarayaw-rayaw na. Hinangon, sintiap-tiap beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in nakahinang siya pardusahan patuhan niya Rabbul Alamin. Amo nalaw niya in saruun doon mga yu siya magtuy kaampunan tawat mattu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in pangindo kato sin agama Islam. Apabila kaulong niya nakahinang kau sin pardusahan saruun doon, ayaw kau maghantang tindog, pangayo kau magtuy kaampunan, iwan kamaapan, tawat patuhan mo Rabbul Alamin. Aun din ha mga manusia, mga kiulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mo sila iyanun, tay manghud, kariba kau pamasjid kita ni mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kariba kau dumungog kita ni nasihat, kariba kau tumunay kita sinsambahayang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uni nisambag kayo mo. Inisambag niya kayo mo. Laong niya tay manghud. Di pa ba ko inilong niya makabaugbog. Di tapakaw long niya katapilan atawakan kaakaran long niya matupa masjid sababin ako inilong niya taubardusah. Inako inilong niya mataod patuod lang na imagkahinang kulang niya langgal syara.
mapangkal pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan long niya, di ipakulong niya, makaagad long niya. Sababin ako ini, bukun pakulong niya sampurna bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno bahayin pagtawakon bariman. Ano yung mga sila manusia di magpakahinang pardusahan? Kalla, bukun. Bukun yung pagtawakon bariman, ano yung mga sila manusia di magpakahinang pardusahan? Sabab intao di siya magpakahinang pardusahan tumtuma, nakagawa siya din hakarya sa lipag kamanusia niya. Bukun siya manusia. Bukun. Sabab tiyapan jari sinallahu subhanahu wa ta'ala di magpakahinang kasaan, amura im mga sila malaikat. Tiyapan jari sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sain ikaw, minsan pag di magpak na yung pag-iman mo paayan sin langit. At kala in ikaw natarbilang kau. Dahil ha mga manusia, tiyapan jari sinallahu subhanahu wa ta'ala, tartanto di ikaw makalipuas din ha pagtawahon kasaan. Sabab mayta, amunayat to in karyasali, nature kapapanjari kay musintuhan mo Rabbul Alamin. Sin inikaw magkalawng, sin inikaw magkasa, sin inikaw magpakahinang kau pardusahan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. So alhasil, intaw hati bariman, bukun amo yung mga sila di magpakahinang kasaan. Sa isim pagtawag bariman, mga palanggungan na mga akam Islam. In pagtawag bariman, amo na yung mga sila manusia, apabila sila makahinang pardusahan patuhan nila Rabbul Alamin, in saruun doon di nila tahalaon, in sila magbalik, sila magtuy pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo kaampunan iban magtawad saruun doon. Amon niya to yung mga sila pagtawag bariman. Bukun yung pagtawag bariman, di magpakahinang pardusahan bukun. Sa in pagtawag bariman, kabalik-balikan tasalawat, amo na yung mga sila manusya, apabila nakahinang sila kasaan, apabila nakahinang sila pardusahan, saruun doon, tumajalli magtuy palang sigdigi jantong nila in pagsusun, sin amo in pagsusun amad. Magtuy-tuy mangando-ngando in pangatayan nila, mangayo sila kaampunan matto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kainukaw buhi, ayaw tuod malawa, inhangad hulat mo pakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw. Nakaminsan, hamasa simpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang mga manusia, amo in nakauna daing kaniya, siyoy-siyoy niya, in kahalan sin hambuuk tao, ha mga sahabat niya. In tao ini, nakalando na tuod, limabaw na tuod in kakainang niya. Nakalando na in kadyaruhakaan na rin di habawaw sindun niya. Bangtabanding-bandingon mattubihan, agon-agon makaiyan kita, wayroon nakaampunan hatauin. Ahisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat niya. Long niya hamasa nakauna, awn long niya hambuk tako. Nakahinang siya long niya kasaan. Siya lago-lago pardusahan. Sa kalilong niya, hambuk adlaw, di siya tugon sin amuin kakahinang niya yaw. Sa hingga gimuwa siya rin halam sin pamayway niya, nanawag-tawag siya. Wahay kamu mga manusia, hisiwa kamulong niya im makapando kako. Hatungod lang niya sing kakahinang ko inibaha lang niya ang pakaampunan kako sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang patanog siya hakauman sing kakahinang niya. Di na mga subukan na yung tawang uning kakahinang siya. Tanog tuod siya. Aw nang buktao iniyan kaniya. Long niya tay manghud. Aw long niya hambuk mano siya kaingatan kulong niya.
Makarihilong niya pitwa kay mo atawakan pikilan kay mo bang una mapatot mo hinang na pardusahan na hinang mo. Long sintaon na kahinang pardusahan ini ando long niya. Guyura ko lang niya matun kaniya. Iba niya. Ingkaw po an mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa hingga nakaratong sila matupahambok tao yaon. Intao yaon, wayron datood panghati ni haa kama Islam. Sa amura kuman insya makusog sadya sa mag-ibadat. Di mo kalipuasan tahajud, di mo kalipuasan amuin sunnat, di mo kalipuasan pagpuasa sunnat, makusog tuod siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amura kuman kulang in pangirab-ngirab ni haa kama Islam. Hawak tuman in sila inimiyabot na maun pahadarat sintao pangasuhan nila. Long sintao bardo sayaon long niya wahay ikaw long niya tuan guru bang biyak kato. In ako inilong niya miyari kay mo karna long niya mangayo kay mo pitwa. Hatungod lang niya sing kakahinang ko ini. Sabab long niya nakalando na tuod lang na ilagbo sin pardusahan ko na hinang ko pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya dihili kung ako long niya kabtangan. Bahalaw niya aun palaw niya kaampunan ka kulaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang ko ini. Long sintao amuin makusog mag-ibadat yaon. Long nabaytay kung ako bang unaing kakahinang mo yan. Amuin siya sagbot mo nakalando na yung kalabawan atawakan kakahinang mo rin di hababaw sin dunya yan. Long sintao ini wahay kaulang niya tuan guru. In ako inilaw niya nakamuno, ako lang niya manusya, magkulang maglabilaw niya, kasyaman tagsyan niya walihan. Tiyang suan kulong na rin hagin hawabaran nila. Nakamuno, ako lang niya, kasyaman tagsyam tao. Hawak tuman, intao amo inpiyang asumuhan nila yaon, diungog niya ingkabtangan sintao na asumuyaon, wala siya si mandal nakatulahag siya. Iwan sing kapag iyan niya. Long niya wahay kau ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katto na kau lang niya pagoy. Sa mabin ikaw lang niya wayron na lang niya kaampunan kay musintuhan mo Rabbul Alamin. Harihan lang niya lagbo sin pardusahan mo. Tartanto lang niya wayron na kaampunan kay mo. Hawak tuman diungog sin tauyaon ingkabtangan sin amo in nagdihil kanya pitwa. Wala si mandal in tauyaon naginsil nagbalik in pikilan niya sahingga nakatali siya. Amo in puhingaon niya in tao kaya pangasuhan niya yaon. Sahingga mga palanggungan na mga kama Islam miyabot. Paamuin piyuhi nga niya intao piyang asuhan niya yaon. Sahingga miyabot intao na buno niya hanggatus taon. Minuwi siya nagbalik pabay. Doon man si Haway, masi-masi, yaon halong sinjantong na in pagsusun si kakahinang niya. Masi-masi siya nagkahangad hulat sin kaampunan iban rida ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Simong in masah. Gimuha na isab siya ng halam sin pamaybay niya, ampas yan na wag tawag. Aun na isab tao imian lang niya, karikaw lang niya, panduan takaw lang niya patao. Amuin makatawang kay mo sin problema mo yan. Lagi tao panday-pandi kalaa ka ma-Islam. Diyan ay sabsiyamat to patao. Sa inhikaru apyagdahan maun kanya, amo na intao makusog mag-ibadat, sarta intao ini hambuk siya din ha mga tanog alim sing kauman. Hambuk siya panday-pandikal haa masin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakadlando in kaparok niya, tungod pasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-agad in kusog niya mag-ibadat, iwan sin amo in kapaslod sin amo in ilmu niya. Hawak tuman in tao bardo sa ininiyaon pahadarat sin tao amo in pangasuhan nila. Siyabot niya na tuod in amo in pardusahan na hinang niya.
In akin niya wahai kaulong niya Tuan Guru, in ako ini bakas ako nakabuno kasyaman tagsiyam tao, sa hinggalaw niya wala law niya amuin. Naig in hangad hulat ko sin kaampunan sin Allah Ta'ala, nangasubo ako law niya pahambuk tay manghod. In jawab niya kako law niya wayrun na kaampunan. Dahil nga sabab yat tulong niya. Kimangi in pikilan ko nagbalik sa hinggalaw niya, nabuno ko siya, najukup law niya, impatay ko law niya hanggatus tao. Wahai kau law niya Tuan Guru, habiyaon niya ri ako hadarat mo, wayro ninangad hulat kuwat malengkan, mangayo ako, nihilalaw andeng ko mo, atawakan pitwarain kay mo, baha law niya aun pakaampunan kako sin Tuhan ko Rabbul Alamin, habiya ini nalagdo sin paradusahan ko. Unin jawab kaniya, sinambok alim niya on, tao panday-panday kalaa ka Islam. Long niya, wahay kaw long niya tay manghud kwa ka Islam. Ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumalaw niya. Minsan palaw niya miyabot na paayan sin langit. Inlaggo long niya sin pardusahan mo na hinangmut patuhan Rabbul Alamin. Sa atat kalain ikaw lang niya nagsusun. Ha mga kakahinang mo. Iban lang niya nagtawat. Kau limayo na kau din ha mga kakahinang mo yan. Tartanto lang niya minsan pamiabot paayan sin langit in pardusahan mo. Tartanto lang niya ampunon iban maapun kau sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Hawak tumandiyong og sintao bardusa ini. Inkaptangan hilalawngan sinambok alim yaon, di magpakpataas sin langit in kuyag niya, nakatangis siya sin kuyag niya. Amo akilaw niya, wahay kaulong niya, tay mangud kuhaa ka ma-Islam. Bang biya ka kulong niya, Tuan Guru, magsukol tuod law niya. Hahilalawngan mo kako, habiyaon lang niya, kagunahan kulong niya, bang unulong niya, mapatot ko hinang na pagtawat ko ini. Agi sintao taka panghati yaon, lang niya, tay kuri in kauman piap mamaksiatan mo, iban kat tukaw lang niya pakauman yaon. Dito kaw lang niya magtawan. Hati na in maksud niya rin doon, patay kuran niya in kakahinang, sin amo in tao bardo sa yaon. Unin hinang sin tao bardo sa ini, wayroon paghantang tindog. Magtuy-tuy hinang niya bang uno, inwasihat ka niya sin tao taka panghati yaon. Minig siya magtuy, ampa siya, nagdasin amuin tamungon niya, miyapto siya pakauman amuin, siyabot ka niya sin guru yaon. Aha, doon man haram, kaya handak sila Allah subhanahu wa ta'ala, niyawot ka ilo in ajal niya. Imin tao, nakahinang pardusahan ini, sarta mabayak na siya magtawbat, miyawot in ajal niya, diagpakan siya sing kamatay rin doon, hagitungan sindan amuin, diagpapanawan niya yaw. Hawak tuman siya nawapat in tawin, saroon doon, in malaikat amuin muwakil sin abinar ka jahannam, kiat tumagtuy in tao yaw. Ganta, mabaya niya magtuy kawaon atawakan sukuunin tao yaw. Hawalaan niya panakawa in tao yaw. Miyap tunay sab in malaikat muwakil sin sulga. Kiyap to niya in muwakil sin narka. Lang namang biya kato lang niya, takad na akaw lang na, ayaw ko lang na mag-us-us. In tao yan lang niya, suko ko lang niya bukun suko mo. Lang sin muwakil amin malaikat sin narka yaon. Lang niya biya din lang niya kahinang suko mo sin intao inilang niya nagmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala wala pa lang niya nakapagtuwat. Aki sin muwakil sin sulwa yaon lang niya hoon bunan. Intao inilang niya wala pa lang niya nakapagtawat sa lang niya nanaykod siya rin hakauman niya ingganta niya lang niya magtawat na siya. Hawak tuman kita biya uning kahalam. Piarahan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala hambuk malaikat nagpasalo pa manusia. In malaikat ini dia aksya sinallahu subhanahu wa ta'ala.
Long niya katukaw parwa malaikat yaon hukuma sila karwa. Agisin malaikat yaon ya Allah biadini paghukum ko kanila karwa. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala sukura long niya intao am innawapat yaon. Bang siya long niya inkiyaonan niya nakasuok siya pakauman amin pagtawbatan niya tartanto intao inilong niya makasud siya palong sinsulga. Sa adapun long niya bang siya long niya nakasuok long niya pakauman amin pagmamaksiatan niya. Insyaalong niya makasud palong sin apinarkan dyan. Saroon doon kiyat to sin tao yaon. Kiyat to sin malaikat yaon in dua malaikat. Yari ako lang niya naraak sin Tuhan niyo Rabbul Alamin. Sin hipapahukom kamuka ko. Sukuron ko lang niya, kitaon ko lang niya intaw ini banghaw mo siya masuok. Pagtukaw-tukaw, pagkita niya. Nakasuok dah. Salat. Nakasuok da salat datuod. Nakasuok in pao. Amo in magtatawbat yaon. Pakauman amo in pagtawbatan niya yaon. Tiyo datuod. Amo in pagbakasaon lang niya hanggang aura. Nakasuok. In tao. Amo in magtawbat yaon. Pakauman piyagtawbatan niya iban hanggang aura. Nakalayo deng hapyag maksiatan niya. Saroon doon, hiukom siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intaw inilong niya, insusungon niya, makasud siya palang sinsulha sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan niya wa ilingkat sin aga ma-Islam mga kiaulungan sin Allah subhanahu. Kitaan niya wa iluag sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkadin Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta kato. Haparman niha suratu Zumar. Ayat hika kay iman tagtu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Pamungan o Muhammad. Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai kamu mga ipon sin Allah. Amo in limabbaw na in kajaruha kaanya raindi hababaw sin dunya. Amo in hapangatod niya kin hawabaran niya wayun na kaampunan kanya. Asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Ibut kaniyo, ayaw tuod malawa inhangad hulat niyo kaampunan iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tuod. Innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Sabunnal tudin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangampuni sinkatan pardusahan. Mapuas tayong pagsukuto atawa kan syirik kaniya. Innahu wal ghafurur rahim. Sabunnal tudin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuput mangampun. Iban tuput baing ulungun. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullah. Innal hamdalillah إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ولا نكفر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها المستمعون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga jamaah berhormat. In pagtawbat, bukun amin in kaptangon sadya sindila lang ni magtawbat ako kukun. Aun syarat sin pagtawbat. Di tay maun kay mo sintuhan mo Rabbul Alamin in pagtawbat mo sa hingga mahinang mo in upat syarat niya. Muna-muna. In pagtawakon pagtawbat, hari pa kita makakat tumasabot ta in amuin.
kasyarat-syaratan niya. In pagtawangon tawbat, daing di ira siya hapagtawangon amuin pardu sa handakula. Arapon in pardu sa han asibi, mataod intiranan hikapapaskan. Mag-ayil kaw, mahinang tiranan hikapapasin pardu sa han asibi. Manaw ko pa masjid, mahinang tiranan hikapapasin pardu sa han asibi. Sumadak kakaw, mahinang tiranan hikapapasin pardu sa han asibi. Dumua akaw patuhan mo Rabbul Alamin, mahinang tiranan hikapapasin pardu sa han asibi. Arapon in pardu sa handakula, di siya makawa bihat tuhon sadya. Subay in syarat niya, subay tuod kaw magtawbat. Ariyaon, uno ba inhantang sin pagtawbat? In pagtawbat mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna. In hinangon mo, subay maaon in pagsusun mo rin di halaw sin jantung mo. Subay maaon in pagsusun. Amo in pagsusun amad. Pagsusun matutuon. Wayron pagduwaro. Bangaon sa rapat hitangis mo pa Allah ta'ala, may tabaha ako na kahinang simbihat to parkala. Amon niya to, panagnaan niya. Bangway roon pagsusun halong sinjantong mga kakahinang, di tayo maun kayo sin Allah ta'ala pagtawbat mo di. Sabab may ta, sababay na Allah subhanahu wa ta'ala kay ngatan na ikaw magbalik na ka matupakahinang niya. Inikarwa niya, suway kaw lumayo. Layuan ming kakahinang yan. Biya na sin uno. Biya na sin amuin bakay mo. Iwan mo lugya. Sa amo rakuman, sa kahawa isab ka mo nag-aakad, magpakahinang sadya ko kakahinang pardusahan langgal syara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa biya diin, in amuin, pagbakay niyo yan, ibot kay mo layo isya. May ta, sabab hambok din ha mga syarat sin pagtawat, suway mo layuan, intiranan hikahinang musim pardusahan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inikarwa niya, inikato niya, suway, intampat piyag mamaasyatan mo yan, layuan mo siya. At inikarwa niya, layuan mo intao makararakay mo. Inhikato niya, layuan mo intampat amo in paghihinangan mo maasyat yan. Inhikaupat niya, amo na in mangayo kaw kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amon niya to. Subay mo yat tumahinang. At bangyat to wala mo na hinang inhambok din hato. Tartanto, di tayo maun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtawbat mo, muna mahuli mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo kita ni kaampunan patuhan na Rabbul Alamin. Sin pardusahan na to. Siwo da ka manahot iban sin maaslag. Ayaw na to taliun sa ulana do sa siwi-siwi. But inyaon gaan-gaanon na to. Tumtungon na to. Inbod yaon. Bukon siya bihaon laggo niya. Timag na inbod dayin adayin siya hapasil-pasil sa hingga sa limaggo. Nabihat to raison impardusahan mga kiaulungan sin Allah. Minsan pa yan biya din siwi sin pardusahan. Apabila mo yan. Hinang mo siya darun-daran na tumaod sa hingga siya lumaggo in pardusahan niya. Hangkan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na to aturon in sibi sin pardusahan sa aturon na to bangyarin ilaggo sin amuin. Nagpapanjari ka to iwan laggo sin paghinangan na to pardusahan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا
اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار جنتك العلا جنة الفردوس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.